Kumsang kajako samko le paruk December ani a ni khatchu jingma taka hian kim fular chu tui taka amuthil lai chuan enge ani ti riat lo hian aron ti har azok maya angai na shelwa akhoma tanga ahan hoi chuak chi chu ama tak chu na thian nu angai le mangai em carry huge chu loading in ngun takin alo thirang mai ani ti amu chuan makati maya makati na chan chu engdang wang ni lawin carry huge kumni kalta khan athito ani engwanga carry tharau hian lo tlo nge ani ti atong chu ama jong chuan kim hian angai na relo le maya amai ro chu hemituma carry in aron tlo na hian kiminuna na sataka hung nein anu na chan him alo ni phata ani carry huge le kim fular te hi no pangte ani lai tanga inkom chole inkop chot khopa thian tha anni a anula rola pasal anneya chung ka rang an din ve nu po in anin kop chun jom chho char zelane thian ani namai pialama unaw angmaya in mangain hun an mangdun thina pasalan nei ve nuwa po in thinam nai maya an lokha sadun char thin ani kim hian carry mi ziale nung changjong chu du thu samang mai tha ne en asaya mangai na anga in mai chafing le nung chang moi tak kongeng kima entun tlak ani zia asaya kapabor lai khan kan lano pang ema carry hian kan hung zuin min vil chota avina hun kan man lai chuan ros parsen moi tak min pek pa in ka te takte min petela chuka ta chuan kim itan ko omrenganga ka mangai che ti alo in ziaka chu chuan karel ru khoin ka thla ti mong em ani ti in kim hian asoi ani kumsang kha jako samko pakhat ani a kumsam thum matin kuma chi chuan vandoi thak takin carry chuan pancreatic le thin cancer aveni ti mu chu ani ta hlo maya anat na mu chu ani atanga kumni le chan ve laknuwa chuan apasal le afati pani baka athian theber kim fular te chu aboral santa ani carry thi nu thlakat vel nun panga en mang chodon tan le ta mo tia chuan kimpo chu vandoi thak takin anuta dinglama bok loin siam tan chu mu chu ani vele ta a kim fular te chung ko hian anute cancer a hlor ema wangin kimpo chuan lauthong takin doctor nena an entir ngala amai ro chu kimi doctor ron hian cancer ni lowin bok satli mai ani thu lo hrilin lauthon tur om lo thu le ama a re ve mai tur thu alo hril ani hunte aliam zela tharuk lai aliam le nu bo chuan kimi hute bok chu ala re lo baka ziom lam alapan thailo awang chuan kimi chuan doctor dang apan le tangenge a chumi tumpo chuan a doctor ron chuan thil hlo mani lo thu le kumsam le tin thlinga ngak phot tur chuan thuron lo pe vele ta ani chutianga kimin doctor pani lai aron nu po a doctor ron ten hlo mani lo thu an lo hril zel chi awang chuan kimi po chuan doctor thoron chupamin ngai thatakin hun amang chho vele ta ani November sang ka jako samko le paruk aloni chuan kim chuan anute bok chu na safai na lo thang lian ni ti amu chok le ta a amai ro chu a doctor lo ron to ten thil om ani lo thu an lo hril ve to awang chuan ngai that lo na po nei lovin angai tha chota a doctor ne na in check up le po ngai adi to lo ani mak angreng takin apasal Kevin po hian doctor talo sei to chu ringin in check up turin anupui hi anor libik chu haulo ani masejan khachu kimi chunga chuan thilmak tak thlengin chu chuan anun chu athak danglam tir ta ani hemijan hi na pasal chu abula omlowin na thokin achuka kimi chu tui taka muthil lai chuan thil engmoni hian ti hartumin alo khoi ani ti in kimi hian soya kaban vel le ka koki vela chuan min khoi tu tlatin ka ria a kami chu mangin ka hoi chuk ta a kama chuan ka be selu lutukin carry loading chu ka mata ani mishing pa ngai ni lo ti hriat takin ama chu a eng pochia ya khoi molaya tanga light in lo chun ang mai hi ani engthil nge ni ta ti a ham hai taka ke enreng lai chuan carry chu alo tong chuk ta a itaksa a bok kha engwanga ngai tha ring nge ini le keima angmaya to ve idu emni khovel ka chu sen laya ka fa te kha tuna ifatanen hian ankum ain rual chi asin doctor nena arang thei ang barin kalang che ti zong asoya boru ka chuna tham ra le ta ani
Carry ti in ka au chun zuma ma se thom dang reng omlo are hian are tlok mai ni ti in Kim Fuller hian a soi ani Zinka ra chuan Kevin Janlam na thok po chu lo ho in Kim Fuller hian a thil ton chu man mo tak le zam tak si chuan alo rila apasel Kevin po hian lo hria thiam puin mammogram ti sak thei doctor chu arang theyang berin an zong dun tanghal ani atopa chuan vanei thlak takin mammogram ti sak thei doctor chu mu in a thei angin test chu an han tinghal ta zunga result chu an rin ain alo chede mai ti an doctor Gargiolo chuan a hril fiata ani anutea bok chu alo thanglian man sa hle mai ti mu chu ani a biopsy te la in kimin alo hlo thon thin angein anute chu alo cancer nge ani ti mu chu anita ani Kim chuan ka result ka hriat che chuan karel ru among angin ka trap ngala ka fate chu karel ru a lo lang halin ka thi chuan ang tin nge anom ta kang ti in kangai tu ngalani ti in na soya te sang te nei chawla in awani thlak takin kimi bok te chu ngundanga atai dar lawani ti mu chu ani nu chuan zai anita a kimin hute atang chuan bok samni pakhat lai mai lak chu ani nu chuan in zaina hlo tling tak kalpui ni in cancer laka chuan a filhim ta ani in zaina hlo tling taka nei ani nu hian Kim hian doctor hena chuan kumsumli kani thlenga longhak phot tura ti kani a kha thu kha lo oin kumsumli kani thlengkha longhak ta ila engtin nge ko mang ti in azota ama kimi vek hian soidan chuan ka doctor chuan min chang thei mai lowa ke chuan ka thiang ti ro ka ti la chuan ka doctor chuan lu buzau pa in ni e ti zong in min chang ani ti in anuwa sei chuak ani in zaina lotling tak kan nei theina chan le tun thlenga dam thataka kalom na chan hi Carry wangliu ani ti kara chiang ema Carry alotir awangin pathian hena hian lom thu ka soi tak zet ani kanuna hian ni tinin thilmak khi katong rengmaya Carry ne na kanin mangai na le chian that na hi kan damla ya chok po ne lovin athi nuwa po Carry hian athutiam ala len chunjum zelani ti in Kim Fuller hian an chanchin asoi ani